Free Night. Rame banget. Hedon. Rame banget. Pempek crispy. Kenyang tapi lagi kenyang. Ular tak? Mana ular ih? Ada ular. Ah. Itu tuh gede banget di sini. Itu ular. Ular. Mau apa ular pak? Car Free Night di Palembang, suasananya ya kayak pasar malam. Car Free Night Palembang. Ya, pulang yuk. Udah gitu doang tuh. Pak kenapa? Joget simpah. Hihi. Dik, jaketnya pak. Hi. Lari. Tuh. Ketemu ibu guru kelas berapa Nah, loh. Lihat apa dia? Oh ini dedeknya. Nah, berapa ini? Hah? 10. Apa juga kak? Ih, Bikin apa namanya? Kan kayak gini Bon ya, bikin apa kemana tuh ya? kicir-kicir. Kemarin. Kicir angin. Kan origami. Iya, origami. Panas. Ada. Tonton ya Allah, ada YouTube gede. Masya Allah. Kamu nonton YouTube gede.